Kitabu cha Isaya mrango wa 29 kuzingirwa kwa Yerusalemu. Mstari wa kwanza. Shauri yenu ninyi watu a Arieli, mji ambao Daudi wapiga kambi mumo. Sikukuu zenu naziendelea mwaka hata mwaka. Elenda uzingira na jeshi na kukundaka na kurira na kuomboleza. Naonda kalahera kije cha kuombozera sadaka kwangu. Nami ndaupigira kambi pande zose. Ndauzingira na minara ya kuupigira na maboma. Naonda terezo naonda na kinja manjama kula mitangani. Sauti yenda kalahera ya pepo. Ela maduyo manda kalanji here vumbitsunyu. Na watu metisha manda kalanji here wisofu swao. Vivi minda kalahara kana gafula. Wana majishanda kuzira na kigwaragwara. Na kutukuka kwa insi na lonzo lunji na lumvuto. Na kikukuzi na moho chao tetete. Na mataifa gosi gapiganago na muzi wa Arieli. Haunga na ngome za kwakwe. Na kwa hende atuwe masirime. Gandangamika herendo sana maonoga usiku. Mataifa gosi gandugo pigana na mzi wa Sayuni. Gandakalere mtu mwenye nzala alohajo anaria. Ela kivumbuluka ananzala. Hedo mtu mwenye kihu alohajo ananwamazi. Ela kivumbuluka ni mnyonge. Kiza achere na kihuye visho. Ngalala nijo mujenye. Zifungeni vizuzu msione bule. Mzarea. Mnashukashuka bila kuno uchi. Heni manabii. Wana aza mwagira roho ya usinzizi. Aza kafunga maso genu na kubiningiza vitua jenu. Maono gaga. Gosiga za kala kwenu herecho kiricho pigwa muhuri. Ukimpa mtu amanyaye kushoma akishomea namba. Sidi ukishoma maana chapigwa muhuri. Ela kikigero mtase manya kushoma namba. Sidi ukishoma maana simanya kushoma. Bwana namba. Atuama na nisongerera na kunishi mko makanwa gao. Ela meyo yao ikure nami. Mananigo hako utoma lagizo marigo fundisho na yanadamu. Mimi ndahenda kazi ya kuangalaza kaheri kahiza atua. Ndahenda kazi ya kuangalaza na miujiza. Ulachi watoa kwao enya akili undangamika. Kumanya kwa toa kwao mama nyao kunda fitwa. Shauri yao au mario mana ona kukalama nadima kuzamana kuhenda motugao bila bwana kuwaona. Ama henda motugao kizani na kwamba mioni mwao kana mtafo naye kiza kana mtandie fumanya. Nini mnagaluza motu kiswati vize muumbiwa nyunga nadima kutalo karakarana ulongo vize kitukiricho mbua kinadima kumwamba yare kiumba uwe kuniumbire hadi kitukiricho ungwa kingwambe ariye kiumba uwe kumanya kitu samba sasa mda mchache sana Lebanon galuzo ikale mda ujeleo sana vize mda ujeleo sana undatalo heresa ka siku hiyo Oma sio masikiro, mandasikira. Maneno garigo mumo, mandasikira maneno garigo mumo chuoni. Vipofu nao mandari chakukala kizani na maoni. Apore nao manda zala fahiro kaiza buwana na asoe manda fahiro kaiza yemu ere wa Israeli. Mana atumatisha manda ngamizo. Awa yenye kavule manda siswa. Na oma pangao kuhenda mai manda komishwa. Awane are ama muhendea mtu akale mlongo. Mahega wala mulo miviriana na kula shahachi atumasiwa makosa. Kwa maneno gaoga ulongo. Kwa vija, buwanare mkombola Burahemu anamba vivi kuhusu nyumba ya Jacob kanda gurani haya kaheri hedu kushauso ela mando waona ana okahika izao mario nikaze mikono yangu mandarilika zinarangu mandamlika mwere wa Jacob mandangwago hamlungu wa Israeli au makosa uroni mwao mandangalirwa na ao mandangalirwa na ao manungunikao mandakubali mafundisho.